Ni mwingi wa Blue Valley tauni ya Embu maukite vamwe gusukuma muvuri biashara umwe niguo thamithia kiara gia takataka kiria koretwo kimamaniria takataka kwa kavinda karasa naguo kumavitukira kavinda karito kumana na munungo uria umaga kiara kiu. Makauga kumana na munungo ucio andu wengi ni mathamite mwena ucio na gutiga ene nyomba makiandikagithia hadhara nene. Kuna manyoka hapa, kuna panya, kuna mimi sijawahi ndiano naambia yega no uguo ni na me ya mundu uguo ndenda kuthie ile kwa sababu mulwania nayo ni ndatavikira nginya ngimenyeria by the nimekuwa immune hata sijui ni nini sasa ningiuga ati katakeo iracokete gutwika gitango ki miturire ya andu aya maikaraga guku Blue Valley in terms of harufu ire koretwe nayo na nginya nyamu ire ikoretwe igikara kuo ni nyamu nginya irareta ugwati kwi health ya andu aria a Blue Valley maiguku makongerera mayogwatire wa kurora mirimu ira yumanaga na giko makiria kavinda rega kambura nene rathi na mbere na kura ni tondokera giki ni kivingaritie mitaro ya gutamaye magiko na maria mambura undu utumite uthii kutharara kumana na kuthukanga kwa barabara angoro no icure kiwango giki masaririe andu aria maraungania takataka ya Embu vandu mangiviraga takatakeo na makaruta mawira ma waste management matakuhatarisha miturire ya andu guku maturari koguo evirwe kundu na kuweruri ukaroria wega ni muvingu nginya drainage cia siwa na akavinga nginya drainage cia barabara nundu wa vandu ava na gutia andu arakorwo agitethia na ni very arrogant na koguo tukegua it has pained us na andu wa Blue Valley community mavanga kumira muthenya wa umuthi kuga ciaigana ni ciegana mwingi ucio na uria ni ndo marakara utwikirwa kumara rugiri rwa kiara giki ni morotete thirikari ya county ni undu wa kurega kwigukiriro kiao wanavuya gukorwa matetete kuvitukira marua makiria mamaita mairi yandiku marua tugatwara kure tukathitukirwa ni ekarirwe ndiramenyaga kuri eri na nega saino ne andu wengi muno ndigeta turutura na guti undu wa nekeka ngucanio cia ekari na muvuri biashara mwene kiara ikiguciriria MCA wa Wandia Kirimari Ibrahim Sware wefasireta mukano mithenya 3 kumuvuri biashara ucio ukurathamithitie kiara kiu. Ukiangalia chini tu kidogo hapa kuna hospitali inaitwa Liberty. Ukiangalia juu actually 3 meters mita 3 kuko na hoteli. Hapa juu kuna nyumba za hostels ambazo zilikuwa zinaishi zinasikia zimehamwa. Na ndio tumesema kwa ujumla kwamba tumempea siku 3. Within 3 days tunataka kuwa ameondoa hiyo takataka yote na kama hata kuwa ameondoa sisi wenyewe tutaiondoa kama wakaaji. Vandore Vakameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.